Mas dia tinggal ni. Maya bahuri muri Kongo. Hanyuma ubusanzwe mu karere y'u Rwanda mu kihe gice? Nkomoka muri cy'u Rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya Kigali ngari Nyine Shyorongi Segiteri Kagiye byabaye Segiteri ya Shyorongi umurenge wa Kayonza. Amashuri ryari wafashwe gute? Kimwatinze gutaha umusirikare agomba kuresista mbaka ariko tubonye yuko bicanze tugomba gutanga abandi bana ntacyo twakoze mu Rwanda. muratsinzwe ariko muri Kongo bababwiraga ko ubundi mu Rwanda iki ko bigaragara ko u Rwanda rwafata nk'abantu bahungabanya umutekano warwo FDLR. Yego twabaga muri FDLR, twumvaga muri FDLR bavuga ati FDLR donga abanyarwanda ngo nabantu bica cyane bagira ivangura, ariko twasanze ubwo ndi kubona uko bari kutwakira, ndi kubona bizahinduka. Hari ibitero wagize mu ruhare mu kugaba ku Rwanda? Ntabwo nzi yuko narwanye n'u Rwanda, narwanye na M23 ariko sinzi yuko narwanye n'abasirikari b'u Rwanda y'u Rwanda. Imyaka ingahe witwa nde? Nje nitwa Ukwishaka Saddam, imyaka 27. Saddam kwisanga muri FDLR uricuza iki? Ndicuza igihe napakaje Bakire 14 mu general umwe na major. Ubu harakurikiraho iki kwe mu ventre wabashyikiriza? So igikurikiraho uko mubonye babatwaye n'itari polisi batwaye turabaha inzego zibishinzwe bagenda bakurikirana umwe ku wundi. Niba hari ufite ibyaha bya jenoside akurikiranwe ashinzwe gutabera, niba ari ukurikiranwe ibindi byaha nawe ashyikirizwa izindi nzego zibireba, none babasigaye tubatwara imitobo badafite ikintu nibura kibafata. Icyo bivuze rero iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibyo leta y'u Rwanda ivuga buri gihe ko FDLR ifatanyije na FARDC. Leta ya Kongo yafashe FDLR y'intwaro y'imbunda irayintegrating. Ubwo urumva baravana na ya coalition yose. Ari FARDC, ari Wazalendo, ari abarundi, abacancu ndetse na MONUSCO. Urumva rero ibyo ni ikimenyetso kigaragarira isi yose. Kandi ngira ngo mwabibonye ko harimo n'abana batoya. Ibyo abantu bavuga yuko FDLR barashaje, ngo ntabwo bakiri active. FDLR bafite abayobozi babo wenda bari imyaka mikuru, ariko mubonye ko hakiri mu rubyiruko. Kuvuga rero ngo imyaka burya imyaka ntabwo ingengabitekerezo ya jenoside igendera ku myaka, no, ntabwo igendera ku myaka. Ubwo rero bamaze kubarasa hakurya hariya, M23 imaze kubarasa bava mu birindiro byabo, abenshi bahungiye mu mashyamba ya Warikare, abandi bajya mu mashyamba ya Rubero, abandi bajya mu mashyamba ya Mwenga. Tutirengagije ko hari n'abandi basigaye bagiye hano mu Kirungano, n'abandi bakiri muri Gomana. Tumaze gushyikirizwa none, hari inzego zibishinzwe baragenda bakurikirana umwe ku wundi. Abari ku byaha bya jenoside barajya mu butabera, abakoze ibyaha byo kurasa amasasu babujyanye umupaka uburyo byishe n'abaturage bacu bagera kuri 16, abo nabo bajya mu zindi nkiko tubabaze ibyo bakoze. Abakoze ibindi byaha bitandukanye nabwo ubwo hari inzego zibishinzwe, twebwe icyo dukoze turabakiriye. Noneho abandi badafite ikindi bagirizwa bo barajya muri rehabilitation center ariwo Mutobo. Abakiri mu mashyamba ba FDLR mu bafite buhe butumwa? Abakiri mu mashyamba ubutumwa nabaha uretse ko dusanzwe tubutanga buri gihe, si no mu mashyamba gusa, hari n'abandi bari mu bihugu duturanye, hari abari i Burundi, hari abari mu bindi bihugu duturanye, hari n'abari Burayi. Icyo nababwira ni kimwe gusa, nuko icyaha cya jenoside kidasaza uko byagenda kose. Icyaha cya jenoside ntabwo gisaza. Icya kabiri, babishoboye bakaza bakataha mu mahoro, kuko bagerageje gutaha barwanya inshuro nyinshi byananiranye. Bagiye bafashwa n'ibihugu bitandukanye, harimo n'u Burundi, ngira ngo byaragaragaye kuko abangaba barabyivugira aho bakoranaga nabo. So babashije gutaha rero mu mahoro, bakaza ubazwa ibyo abazwa akabibazwa, agahanwa, bikarangira akajya muri sosiyete, agakorana n'abanyarwanda bakubaka igihugu. Inama nabagira nuko bagaruka mu mahoro.